Sop Jakarta 93 kali. Sop kaki kambing dan kaki sapi. Sop Jakarta 93 kali. Ada sate ayam, tongseng, sate kambing. Oh, gombeng sop ayam. Ini sop Jakarta ini letaknya di depan Mitra 10. Mitra Bangunan, di depan Mitra Bangunan KM 10. Nah, enak guys, kalau lewat sini jangan tidak mampir guys. Oh, ini sop kaki kambing. Oh, kuahnya ada pilihan ya? Kuahnya ada kuah santan susu, ada kuah bening. Oh, kuah ada santan susu, ada kuah bening, tahu, tempe. Ini rempelo. Iya. Digoreng ya? Nah, digoreng bisa, dicampur sop bisa. Oh, ini apa dek? Tulang. Ini sapi. Ini daging sapi bisa di sop, bisa. Oh, daging sapi. Nasi goreng sapi juga bisa. Oh, lengkap. Bisa jadi nasi goreng. Ini? Ini samo, bisa di tongseng, bisa di sop. Oh. Ini kuah. Ini kuah soto santan susu. santan susu. Semuanya? Ini kuah bening. Itu kuah bening. Iya. Belum mendidih ya? Iya, Tadi masih ya? dipanasin. Ini apa nih? Ini samo kuah bening kita panasi biar lebih Oh, cepat. biar lebih cepat. Jadi dipisahin ya. Oh. Oh. Itu untuk sop ayam. Ini kita sop ayam. Oke. Wow. Kita pakai patah. Oh. Nasi. Sedap sekali guys. Kalau malam minggu ada live musik ya? Malam minggu ada live musik. Kalau malam Sabtu? Malam Sabtu. Tidak ada. Oh, kadang ada, kadang tidak. Ya. Oh guys. Oh. Kenyang. Oh guys, siapa ini? Masih dengan kecap, sudah kelaparan deh guys. Itu apa tuh? Acar apa? Oh, acar timun. Ada cabai rawit enggak? Ada ya? Sip. Oh. Nah, ini biar panasnya rata. Dikasih kuah mendidih dulu dia. Oh. Selamat menikmati guys. Oh. Bayang guys. Oh. Sekarang tinggal proses. Tinggal dikasih kuah. Kasih kuah. Oke. Ini sop apa nih? Ini sop ayam. Sop ayam. Ayam kuah bening. Sop ayam kuah bening. Oh guys, kuahnya mendidih guys. Oke. Lanjut lagi. Ini sop ayam kuah bening juga. sop ayam kuah bening. Yang tadi Sama. ada yang daging kan? Satunya kambing. 4 kan? 4 porsi kan? Ayam tuh kaki kambing. Oh. 4 porsi. 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 4 porsi
Panasnya rata deh. Iya.